Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Makiram sebab ia kotoma bicara meraja cocok lah darona nasangnya Pak Desa maka dah mestinya iro pengajian ko pengajian bulanan hikmana ia ro ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kan manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko Rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Sa'ban peristiwa agah ia tu ulas Sa'ban nomor sidi ia natu ulang yondoi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa salang ibu mangolok kumi Masjidil Aqsa masam pajak 10 menian nang Hijriah kemudian dibalik balik iloko Ka'bah Baitullah di Makkahul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Sa'ban nasabak kaya Sa'ban ini juga kudangi cinapa sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Sa'ban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia tuna alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nah kada nabita syahrus Sya'ban syahri. Ia tu ulas Sya'ban ulakku. Jadi ia ulang ibu kan ia ular raja kalaba nih. Ia ke ular raja ulang istighfar. Ia ke ulas Sya'ban ulas salawat si baca Quran. Jadi ia ulangnya 2 amalan tapi itu kan telu kan kata to pandai tamah kada 5 di mani pakai katuleh pegai ma puasa pegai ma mengaji pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah mega tu puasa sunnah Nabi ta ko Sya'ban nih. Yang kedua pegai mengaji at-tadarrus. Kemudian yang ketiga pegai masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu mangilo po tatambayang baraka ukul raja sibola Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka Ramadan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita tak dinna ukul ulas Sya'ban. Masa urut tu tahu mati biasa nak kolasaman. Karena ilawin atau malampe-lampe sunga. Iya. Aja mo ta maselan. Yang pai suruh ki milaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban po tatambayang baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan ta pada piri ka pengulan Ramalan. Doa apa pelampi sunga ya ro. Iya. Nampak megay ka tu tak den. Iya, mudah-mudahan dia laki garis si okoro. Jadi diusahakan jadi pegai bisa lawak kulang ya. Tapi pegai salawat minimal sisap busesok. Iya, detonano ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tuh. Iya. Apalagi ko ilepi icapak lileni alepong ko kadanga enapa ati ipas solawat. Itu bisa 10 menit 9 menit itu sudah 1000.
Iya. Jadi mestina ko 40 ni taong umuro ang kasalawa din na lepa kangilillah ibaca supaya ia lengi atajangan mata batengi aja no kumana lillah itar ko ilala ngati itaro salawa sesa aja nasu na lepa kangilillah ya kung kasalawa tayasa salawa rahasia de na lepa kangilillah hati ni masalawa mak bicara sendiri tuh namo manan na ki makwe jalato salawa ilala ko makiro ko yero na pa kita we ina tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pengalata dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko micopo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu no dani pengalata namo ko migalunge mak dompe mak bajase ko si sumpung atin na tahu no dani pengalata itu namo ko may sekolahnya namo ko kantoro itu datu da maroki ako may tapi si sumpung yatin na si Bapo Allah Taala taon dali po Allah Taala tu di deto tu nak kada ko pamasigi apa makay gato ko masigi dan si sumpung yatin na si Bapo Allah Taala onron na ito 5 HP mas sampayan ito yang kamu jadi ya tidak mutlak itu jadi aja tak kada ko pamasigi na pa si sumpung yatin de kenro ki monro matangangi mapalario to nasib betul hati masih kiri lori Allah Taala itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah jadi itu tuh hati ini meli pasti sumput pakai jaki si sumpungan kemudian ulas sabat tu ulang ipendre tu ilar porok tu amalai ipatan tu takdir 1 tahun ke depan ini tu konis pusyaban ni itu sampai suruh ki mapuasa konis pusyaban biasanya nispu si tengah jadi tengah na ulah sabang iya matu kumeki mapuasa kamay na makanja tapuasa ni 10 telu 10 pa 10 telu 10 pa 10 lima siba 10 na ang kataw mali 10 telu 10 pa 10 lima tapi aku ya 10 pa 10 lima 10 na katanga na ulag ni itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban sekaligus puasa Ayyamul Bid itu namanya puasa putih ya komeki malolo pulana ya tu pake de na baruba manatu watak kali ku ya tu na panandungat puasa Ayyamul Bid puasa muti namanya puasa na Nabi Adam maka di Nabi tapada ko mapuasa isulap bujur ko na jamet itu talung nasulal tapi di tamatoy aja nah malolo mato pulana ki matu itu iya robo komeki misang yati puasa Ayyamul Bid tanya puasa na Nabi tasidongan na puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga mabolo mana melili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa sesoma puasa bagi telu watah kali na maputih mapacing mapuasa dua ngaso 2/3 watak kalian na maputih ganna italu ngaso mapacima na ngalilena ina tu ang payasa puasa putih apa napapacing watak kalian na Nabi Adam maka din Nabi puang talingi umak ku ya puasa makanja napate mapipaci dosa lalan nasi ulang makanya disebut puasa mutih tengah ulan ya 10 apa 10 lima 10 na ngopo na ulang itu jadi matu ya kan nisfu Sya'ban iya ko malam nisfu Sya'ban ni Sabtu gaji ro na 7 betul Sabtu kayaknya ya iya ko na 7 matu ya ro baca yasin ko mangaribya katelu tak baca yasin katelu ko pura masa pajam mangaribya baca yasin iya ya si pamulangi illau dongi nai pasalama ki pole di sini na balai iya yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongangi sebagai untuk pelampai sunga kemudian kemudahan rezeki kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili menit itu di sisa surah yasin no? Ini komeki lagu orang ini sampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya jadi tak puasa ni bajanna nasabak puasa nisfu Sya'ban nasanna de tu na tatutu lagi aku tubuh de na tutu ko Allah Taala pintu na lagi na buka man mapamulay tu labun na mata naso na tak buka pintu na lagi letu ele
nanigi-nigi milodo pasti tembus lo kuarsa. Jadi itu pun Allah Ta'ala kaliman menyembuka pintu nalangina. Nomor di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Syaban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kalima. Ya kung kataw din natin rokoto limay wan ni makasiwe matarumilaw baraka ko pong Allah Ta'ala, iya kumate at dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya, oh namal kami itu, tapi marajirajing palay kostas, pamilaw makatobah. Wanya lepar dia natin rolat tu malah sanyaran ko salah salay. Itu, iya, dia makito. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Jadi mereka aku sampaikan ini, siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kung kataw makalay ako ya pura kami no kopi dia watin rolat tu hinu memang ni kopi. Nah maki makdoja. Agak kita tengok masih kirigi mengaji kita masampaja sunnah kita. Sampaja sunnah mutlak, sampaja sunnah taubat kita. Jadi sampaja sunnah taubat bu dia na 2 rakaat minimal 2 rakaat. Ya ko tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakaat. Aman nih, iya kumakai na 2 miye. Jadi itu. Tapi ada ulama mengatakan tidak. Taubat itu kan yang pertama sholat, yang penting berdoa di dalam sholat. Iya. Kemudian, kama meraja ki, agamelo yalo ko meraja. Makaraki itu hikmah. Biasanya hikmah pak disang. Ya kau makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana. Ya kau makada memperingati hari kelahiran melo iya ka asok jejengat makada agar dia al-Qur'an gurung. Ya kau makada peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung awak dia lalalan. Makanya makalaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ku pacaraman ipodaknya makalaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya kumakanan pembawa hikmah arti pak disangan melo tala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disangan tala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disangan tala. Makanya mode na mega yang penting kawa ditala. Nomor sidi kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah pasambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gagok we pitu agurangan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero pacingan na po ang Allah Ta'ala no? Subhanallah maha suci Allah pun nama pacingi de gaga wat di madaki makaliliang ako po ang Allah Ta'ala asra iya angkay palalang biabdihi atanna gitanya nabi taypawa de nakada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nakada asra bi Rasulin na palalang isuro na de tapi makadai asra bi abdihi napalalangi atanna berarti tanya nabi tabawa wan malalangi suruh malalang namun di angkai hadir aku metoki malalang ke katay palalang nareko atay iya ni ko mangaku yata belum tentu tapi ako atay makada kabedana liang itaw mangaku liang iyakui meka tanay ki tisa ka pa Prabowo Tisa Pak Prabowo kah? Pisang, tapi nisang di ka Pak Prabowo. Jadi itu mengaku maka misang na din nisang itu makir. Jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui. Angka tu tahu yang akui. Angin launi ni akui ko po Allah Ta'ala. Peko carana di mato madalari macawe madape. Makui. Iya na guru ngato subhanalladzi asra makade asra ipalalang engkaro jandi di ngok ya na pintu ta akkaci cemi macan ne se susiwan ni ro de na mungkin labi de nang kaya rojang na kacan ni akatalu se susiwan ni tapi ya kona pano ipu iman na puta inamo ka 50 jadi to ada bahannya jadi pada ro nabi tamakala kini alena mi malala law Makkah pole Makkah law Masjidil Aqsa de na mungkin ola siwan ni
tapi nasaba ipalla lagi namo ka 10 maloli suja gitu makuti iya kemudian asra bi abdihi lailam minal masjidil haram iya na pokok na ko minal masjidil haram ilal masjidil aqsa puluk ko masjidil haram lok ko masigi iya ko meki malalang ya rota pake Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadere. Upasangi, ya kong kami lo talawi, ya rota pake, supaya ko mati ki, mati sahih ki. Maka dapat ko carana, barak na misalnya ko ki kampot abo kongangnya maka dah. Mika lo jupanda rumah tu kota tiasirai. Target ni mani maka dah insyaallah, oko kak matu masjid raya na pangkep masam pejalor. Jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tanya kami men ni insyaallah mereka menreju pandang meko kak matu masjid raya na pangkep ni lo lepa masam paja lor ya ka kota salainya bokonga takut kecelakaan ni aku pare-pare na tomate pakutanana pongala taala ciding pulikin ru ya takut ken ru melolo maka la puluk pi masigi abokonga melo illo masam paja lor aku masjid raya na pangkep maka le pongala taala atakui na sebab pulukui masigi melo masigi aja tak kadoko kisigi rimatu le pamandre ya tomi tu napa umatu cepat mereka emakado pule bokong melo mandre kisigeri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh jadi di pagasan pegawai kau aja tak kadoko melo kantor ku de maka daki kika masigi ton rima dari jama ko sadena maka insyaallah meka lo ko ka matu masam pajaloro sadena masigi sadena kantor ini maka do ko ka rumatu masam pajaloro ko pure matu maka do ko ka matu masam pajangasara jadi kinro ki malala tetap tu diloki masigi dan malaikat itu ditanya cuma itu kinri pole kinri melolo itulah yang hakikatnya Isra padahal Nabi tak magi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dengan lokor Nabi tak iya kola yukurui ya ku yite to ku Google ya kola gatangnya tu jarak na Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 na kilo lebih sisa bumi kilo lebih tapi nasaba pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah pole Madinah na paitilo Bukit Tursina pole ku Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa ke Masjidil Aqsa ibawa la ku Baitul Lahmi pole mani Baitul Lahmi nabi telah pertama ku Masjidil Aqsa mencaci dia sebab pada tulak binalal bilala padahal ya ko maka malam pu nabi ta pole Masjidil Haram lo ko Masjidil Aqsa sisa bumi alat di kilo tapi nasabak macen ni pole Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam pajak pura masam pajak ko Madinah itilo ko rona Nabi Musa sifat bicara ko Allah Taala Gunung Sinai Bukit Tursina pura ya ro ipaliwasi sang inaliwangi Masjidil Aqsa Dini palepang ipaliwangi sisang ibawe loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole mano ko Baitul Lahmi na parewa pe mano ko Masjidil Aqsa padahal ia koya eka dua binatapu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana ya jiona ko makadaki oko ki aboko jokai puranitania ka masam pajasubu ki purani masam pajasu maka oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajalor namun lek pangi man ritu nubalo ko pare-pare namun lek pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capat nanya lalangan ngedila ya na tu nak kada tau pandrita letu memang ko na pajoka mesti kamu nerima paletu na pakojoka aja na to joka bawang tapahan ikan kaya to iya ko dia tapahan imakun rutongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko makan Isra tu alalangan lino iya ko makan Mi'raj alalangan langi si salah jadi aku makan Isra tu lino minon roy ya nah kada na Mi'raj iya tu sampai sempajangnya dia tu nah kada maka dia tu sempajangnya as-sholatu mi'rajul mu'minin dia nak ada as-sholatu isra'ul mu'minin deh jadi ya kau masam pajang aja na lino tu lino mana wai angkanya agak luko korokan ya roh bata lino miate jadi enreko masam pajang itu ini tu nak ada mi'rajul mu'minin enreko aja nak kau masam pajang yang mana mi ko ye matu jama salah saya pipan ko mana kajen enreko yase
Iya miko Isra, iya na tu lino. Iya miko makadani Mi'raj menre, ne sampajangi matu Mi'raj. Jadi sampaja pay bicara matu ne bicara menre napay alala ngangihe. Napay niya ko lino Iya may pake Jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto. Loki galung aja tak ketemu lo galungnya makada matu insyaallah rewa ka masam pejalor. Ya pe ko deta rewa masam pejalor makada ki ko pak rumatu bola-bola galungku masam pejalor. Iya. Itu anunya. Yang penting asam pajang. Jadi iya jolo Makkah. Jadi tebelana iti nabi tay ti law Madinah. Selesai masam paja sunat na pamakutan orang aga ya makada Jibril. O ko kumatu malaikat da pura Muhammad. Madinah sanay. Na paitilo baital aga sanay bukit Tursina. Pure masam paja ngokor makutan nabi ta kanon orang aga makada nabi ta makutan ni nabi ta ko malaikat Jibril makada malaikat Jibril. Onron na Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si Bupong Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima ukiro bukit Tursina penapay tilo baital lahmi isure masampaja pure mak beresala nabi tamakutan onronga lagi ko makalay malaikat Jibril okko ni Isa bin Maryam jaji onrona Nabi Isa jaji napi patamo ko Masjidil Aqsa nabi tan isoro mancajima makmunna sinin na nabi si bawa suruh angka manang ipaturo pole lagi tapi tahu mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ko tahu mati mon rin dito ya usapaka kung kataw makada pole manimam meraja nabi tanap pagkasampajan salah-salah laday na masampajan naro ko Madinah masampajato ko Baital Lahmi masampajato ko Bukit Tursina mancajima lalo ko Masjidil Aqsa kemudian tabuka agak rekorangi Nabi Ibrahim masampajang, Nabi Isa masampajang, Nabi Zakaria masampajang, Maryam masampajang. Maka nang kagadalili naman sa agadoan na Nabi Ibrahim, Rabbana liyuki masolah, paja'al afidatam minan nasi tahwi ilai. Manasaro, Rabbana liyuki masolah, kami manasampajang. Nabi Zakaria agana sangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajak ina natapulalo niha matangangi tato masampajak hilalan na mihrab na nilawdo Maryam masampajak ngokilalan na mihrab hunali kada Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilawdo loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aganasan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasan kami manasampajak na tapu. Jadi itu sampajangnya mapamulay Nabi Adam ng kami mah. Makanya waktu na pole mameraja Nabi na si runtu Nabi Ibrahim mo polang ikapitwe aga nasa Nabi Ibrahim aga mo pole Muhammad aga naliko po Allah Ta'ala maka dia Nabi ta sampajang denah kada aga ya sa sampajang tapi ya minakutanam maka kada siaga apa nisame maka kada sampajangnya kan nisan tanya ibadah baru nama sampajang Nabi Ibrahim yo po kere kene de nisanya sampaja tapa makutan makadaga yasam ko de nisaga yasa sampaja pekko na uwa de iya mi ban na po makada siaga berarti nisam Nabi Musa makoto ya to minakutana aga nale ko po Allah Ta'ala Muhammad maka nabi ta sampaja maka dato mi siaga nasa 50 jadi ya to nabi nisam man metonya sa sampaja ang kami matona sajak Nabi Adam cuma mak dupa-dupang mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masom pa din na roko tato mi siya sumpa-sumpa na lori puang ni o ko ni rori watu tato na nabiri puji-pujian yan na rosampajan na Nabi Isa yatu ampay nasarani ko masampajan ni makelo mi magarejay di na roko palay di tato mi makelo napacuri ni musi napamakelo ni puji Tuhan ay na pujian ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na dinna iya mi kumasa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makada de tapakkoro to siha iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batu ni ini aja to si nero tapake mega tu tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa tu da mina pacuku na pacenga mako na sasalasay ay sampajapusa na itu tau tapakkoro mi tanya to masampajan iya. Jadi masing-masing nabi beda. Jadi nabi tamana tu pitu lani nola, pitu to tu rupanna, pitu to tu tak gesa ko to masampajang. 25 2 utu 2 aja cik diulu.
Yan ang kasalasik din na din ang tagis sa dinasa. Kecuali tau mapat dia je na mapat diutu na tongkang si wali ko cie tatan dia mereka jadi mesti tak gis sama nang ngiro iya tadi makun raye aja lalo ta sorong isali sapat talayolo na pata sujuki nasabari na dia tak gis ko ya on sujud as dia tu nasa sujud tak dia nasa mesti tu yolo na sali sapat yon sujud aja na yasit na dia nawat itu nasabayan ang kataw sujo ko care-care madaki ako takalena inadehan sa sampajan dia nasa sujo batal kemudian sali sapata aja to tagat tangilaw monri nasabari na kita to alonge batal itu sampajan nasaba iya to na yawana sa dangit tanya wajahon aurat iko makunray kaya niyolo gang kami garisi na sa dangi yan aliwan na law monri dia na to nawat di yan tu ampay sa lisapat na imantasa ulama Syafi'iyah ang kakare na tu cek de itaro igat talayolo ang katu patemple na makoy sa lisapat makero tali makamoto iga kosopi magala mo ki mabalanca iya jadi ang katu cek de kare na korota temple memang itu patutup na itu yang paling aman apa ia tu ulat tay di makunray aurat toy yan ang kapita si lampa dua lampa batal isang pajang na sabat tak buka ya aurat ayo pwede roni na mo pita man ng ulo din na marigaga sabatannya aurat dia ka cewek dia itu aurat na roni palawangan na mutu elatu posi ya makun rayna pala liman na niya si baru panabatan niya aurat itu dire bahaya na tu di makun ray ya to na tu ampe ko kata beri makun ray aja na naliwa limat tamen la ko do cilita pasilang puban ni salengkata supaya dia na tagat tangero pakyan na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama di nama raja itu ia mikoi dia Allah salah itu jadi ia tu kata derek nama kun rai kan kami komi Allah Allah ina sabayat tadi tak getengi jadi cukup diangkat begini si lampu ni salengka iyo putu rone re acuri nabita maka da si lampu do cilin na okey angkat tapi kata wi tarone sol 5 komi sampai jam makun rai na jam itu rone tu mi ha itu jadi aja na tampar nih itu iya kemudian jadi iya narona ya la dasar pala guru ngangir kemudian iya rona bita purana roma sampajang nak mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu yoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko romal lepang male payase tapi malibu yawa okoni romenre nabita tuda boleh na ko Masjidil Aqsa masampaja mas mo saliwa pade di makala masuki matembo tembo tapi nabita de ang kabato ko okoni ro masu nabita okoni riase na tudang okoni ro ijampu nabita ni pendre ko langi cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko langi macu tu ya batu nacuri nabita tapi nacukuki nabita na batue macio lolo tu menre makadai nabita okkono tu aja na macio de to na kana nabita rewa ko makadami okkono tu lepatongang de to na no okotanae de to na cio menre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini de na tak ges sakotanai na lebih 100 kilo kapangnya batu kitimbang ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Jadi magala ay HP ko tabuka ko Google maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Pita tu yawana dia na tagis sa kotana tak gattu mematu ya. Ya jeng ka tu batu dia na tagis ko lagi tanay de tonen re layase na saba nabita suri monro kada okkono tu aja na macio de to na kana bitarewa ko. Jadi de sisa na rewa lo kolino. De to na cocok macio jadi let panyo koro. Itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada. Iya. Menrek ni nabita yoli loko langit pertama maberesal langi bukaran ni Nabi Adam dupai. Nenek tadang Nabi pamulangi. Jadi dia tu Nabi Adam opi langi pamulangi monro. Nanya to na Nabi Adam dia ko giling ilaw ataw ni chawe mari or marano. Ya nagili law abyo ina tarita singo-singo. Nasabaya ko giling ilaw ataw ni tay ana apo na wija-wijan na iya madeceng tapi iya nagili law ataw ni tay ana apo na iya tulima pakere-kere tulim minum mi boto mi magi iya na ro patari Nabi Adam
Jadi aja tapatari Nabi Adam ngampe ta. Aja tapatari nenek tadang. Maaga je kong kanene mitay apo na kadawe ko giling na sawe apo ko ya kanya na giling kanya apo ko makay batas wali makko matito Nabi Adam. Ya nagililaw at tao nitay umma na nitay atan na agasana ana apo na ya makanya MP. Sa belakana ashabul yamin. Ya ko ashabul shimal ayan na rumakaleleng. Jadi makanya nito to ko tumon riya taw. Namo to masampaya berejama makanya to ko ki ataw na imang. Jadi itu kan ko imang nyoko jolo dia pajak dalam tu ia tu ampai ko ia tu onrongnya kami nama kanja ia tu pitu tahu okoi monrin na imang ia na tu kami nama kanja pitu tahu okoi monrin imang itu yang di istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapa apa ko tu salah kami imang itu 5 kadami aja mau kena patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai sebelah kanan ashabul yamin tali kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko to tama masigi enatako dito pa natali sa mana sa belah kanannya sa pioloy ukur tali sari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero napa tali sari kiri kumakalai panoni eloni kiri apa dito sina cocok yala dia na cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode de nawa dinarubah hukum ya Pak masalah itu kumakaraki meki monrika namana tipu imalo korusun atau monrika namana kadena cocok ya kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makir itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabita matakziyai biasanya mataksia naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam nah sabay itu Nabi Adam tahu pole suruh galau na dempara lolino maka kanja onro na kasi nitila kolino apa dua solangin Nabi Adam sitongan na ibalis ila tamamukka dici beli makada biat yan ne mako besa mandre tubuh dia tapi makokwa na palaba ni po Allah Taala tappa makat di baini na nasa cobay ya tu bahaya na kabi na baini itu ya tu menerima kasola apa tappa magiga itu makada na ibalisi wa ipalaba ni makokwa tappa makobi nasa ya coba itu jadi ina ro nasabari nanre ya dempar metilo kolino upasangi makadaya kong katau pura madece na tako bangkar ro aja ta mabela ta sumpung ina mo mabela si sumpungan taloki sila tora loki pamagoy nasaba taw masara to nyawan kasi iyo po ko taw pura kasi sinasogi aja mo talong mitay Pak Madari itu matanre bicara to sugi bunga ngomani jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are di kepala dinas nanca di guru biasa loki mewah-mewah ada istilahnya aja tarupa berubah maka anjak pede ko to macawe aja na jabatan nerita supaya ibu rairi atinda aku ya tapi ako cama manca di bupati aja mo tolong mitay menre mo itu itu makir kemudian naik ke langit kedua menre laki kedua si runtuy Nabi Isa dua nabi okoro Nabi Yahya dua nabi malolo talu tu nabi malolo dupe Nabi ta Nabi Idris malolo to tumuro na tapi Nabi Isa na si Nabi Yahya tau makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambo na Nabi Yahya pa aja ni macare pabainin na Nabi Zakaria na matampu mo jadi dua orang yang aneh itu agama maknanya rubo napasangi po Allah Taala maka daya ko angka agaga mo chinay na mo angka tangamana rupa tawe narekumukumi sampajangi milaw lausus sangi itu bicara na tahu
Yan tu nak kada gurut ta kali siden reng. Ya ko bicara taulino mina pada mukiata. Natanya buat tu. Yang pe ko tolo mak doktor nak kada doktor dega ga Pak Burani tu lah sata. De tu nak kada de na di sawiya tu mak kada mi dega Pak Burani. Kapa ya tu doktor kan na burai mi de na pasawi lah saya. Angka ga doktor moki maka dah menyembuhkan penyakit kanker. Dega maka dah itu mengobati. Nama-nama igar. Iya nak kada doktor de paga Pak Burana, de tu nak kada de na sau. Maka dami de pagaga urun tuat di Pak Burana okko po Allah Taala mangilau apa iya tu po Allah Taala tugas nama pasau iya idi laumi makbura neko de ka Pak Bura la dila ko po Allah Taala ya dia kalau ki dokter aja tapodagi maka ta pasau wila saku de tapodagi kada taburaiwi napa po Allah Taala tilau pasawi tapahan ibu maka apa tiga ibu-ibu na 10 di rumah sakit wajah si dijuta ipares samaga dia na saulasay na di meto na pasau masa makarami mangobati ya ko naburay ki na di na saw aja ta macay pa pura di naburay kira ya tapangi jadi si salah tu si salah cede tu bawal lesena kidai na masola cede bawal jadi ya ko tolok ko doktor ta pudain kada tabe de to pa juga doktor runtuk jago no dia ka runtuk doktor ya jago pa ko kata lo makbura tata itana yolo kada agata mapadi lady di buat tu tanah iya jadi nama-nama igare tapi ya tu agata mapadi magaga tasadi kenri tujuna nah ini mana tanah ya kena tahu macam kada paresani aja na ya mutanah ini mana tanah itu na bampa di watta kena pada suri manga na sentereki si babat mata na sentereki na idi mana mo tu na tanah iya jadi aja mo tamalada mano ya tu doktor itu gas na makbura mematomi po Allah Taala mapasau aja ta masara ko dia na saula satta sabab ko po Allah Taala mangilau kemudian yon nak dua nabi Nabi Ilaulau memang iya Nabi Isa Ilaulau toh Nabi Sakaria Milaulau ti nang katiyala Yahya maga ta kira-kira kung kataw arwane maubani menian na pulo na taw purana botting na pabayne na machoatoni na degaga wijawijan na takot tapayaling hana kinri nilaw o kilalan na mihrap iya jadi itu ampai makan jalan ada kong kawan rasam paja ya kibu aku boleh nah tanya musalla akibu banyak kilala kamarak tani randri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro pak mega toje tu di masam paja kali telete ko bandre na lamari kata koro lado sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamarak kata ko kamarak lo sa dina gulukase de sakara kenro ini ega on rom manasa iya atala mielena iya padahal WC na mga kabalo at 30 juta ta 50 juta na koso kang WC na non ribi jambang padahal onron na masampaja de gaga manasa da basan kibuah ki onro si Pak Dodo po ngala taala ko meki tarima dotta iya na tu guru tak Jadur Rahman ambodalle ina na bagi dua metia kamarana si tangan onroi matin ro si tangan onroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mangaji tapat koro kiro tam o kirilala guru ta mak dong sehingga aga we malomu tarima donna jadi itu kuncinya ya kong ka santri na melo rewa na de kan tamparan nak terdaga agak di kupuk mereka jerewa nasa tama nak kulala kamara preseres jawanan kangulungnya ron petadang utu nak masih kiri iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto itu karena langsung dari Allah kan ayat huwa min indillah tapi aja taki buah korobu nasabak di minta sapa kurakamannya assalamualaikum napi aja de tania koro katana kemudian 10 menit si jam jolo kemudian Nabi tarumenre si runtu Nabi Yusuf iya Nabi Yusuf pak bendahara negara
Ya kuidi menteri keuangan, tapi maka lelean apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancigi menteri keuangan. Mancigi menteri yo kuidi ke Indonesia madari pura pi mancigi menteri ni tarungku. Jadi tak balik. Itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara. Jadi ukun rumah guru Nabi ta bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara. Itu Nabi Yusuf. Minre iase tahu jago to naruntuk. Nih kan Nabi Idris. Yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasai. Dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf. Nabi Idris. Iasa tahu acah. Nasabah yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris. Lai jaga itu ini ada nama dosa. Makanya Nabi yang paling hebat, yang piramida kan Nabi Idris. Rancangan piramida itu Nabi Idris. Arsitektur modern, tulis menulis itu Nabi Idris. Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris. Iya, 72 bahasa na kuasai. Menre ilayase si runtuy Nabi Harun. Iya Nabi Harun pengawal na Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa atau alasan pura maloli lana. Nasa bawat tu na nana nawo angka awara. Ti semesang awara to. Iya tu ajue pura itu no macala ka pina na nala yaro na panapatamo ko sumpan na masola lilana. Yan tu ampay din na makanja kung kanapau. Pada makalidi galetchoy. Pak pura maloli lana. Iyan na to ampay ko may macharama Nabi Musa ina iya to nauling-uli to Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani panasa deje na makanja timo na liwat cincolan na jamaah na iya Pak jamaah na taw acca uy taw acca manang na taw din na makanja bati na mabicara iyan na to nala taw nale na sapay pangawal jagoy macharama jagoy malobi narunto Nabi Harun. Tanya na, bisito ko na ito Nabi Harun, tahu biasa nih, orang soleh. Tapi lagi damping Nabi Musa, mengilau dong Nabi Musa, na porang po Allah Ta'ala, pancaji Nabi itu iya. Sehingga dia menjadi Nabi. Menre ilayase Nabi ta, sirunto Nabi Musa, langit ke-6. Napa, teri Nabi Musa, ya nasiolong ni Nabi ta, teti we matana Nabi Musa masih nyawana. Magay, nasa dega ga Nabi, cau egay umma Nabi, cau egay umma ko tama suruga kecuali ya. Na jalok meti Nabi ta. Dega cau egay umma mu Muhammad tama suruga. Na kalau ummaku, ya naruh patari Nabi Musa. Ya makanya dia yang ketamo ko ilala masige ko dia tatama suruga macila katongan. Apalagi panitia di serat merah. Itu jadi menre si Nabi ta lagi ke-7 Nabi ta na Nabi Ibrahim. Neneta na korup. Pak neneta tidi Nabi Ibrahim. Ya tidi annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim. Nabi itu puluki keturunan. Makanya tidi idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim. Maka tu kanja neneta idi. Maka besar. Jadi yang kau tahu maka seke oke tanya apa na Nabi Ibrahim itu. Maka tu besar Nabi Ibrahim. Maka nama besar si sabu bende nak ke rumah si ratu unta. Gala kapatugaga nagere napatawe na pandre tegi gitu ko gamay masike ita kare ko to makaroba idi malisapi idi to papiaray ibawa ni lobole ni gere pure lale isa sa ipasara isa na seperti kami ala napay megangi ya bagyang ina yala makoro pa rin tagamay. Tapi yo pwede melo nak deret to ginatangan na say may gamo pa di iya naira si apalagi makokoang ka na lamarita usek gulukas lamarita ukat dia tu malibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanaso macala mata naman cegi sa bati lalat de padalang tay malibola ng manrep pecok lada kajulawi kasi de na bawang
Iya kumeki mita nene na tau seke nang katau dua gulu kasok ko bolana nene na tau seke tu. Dito gago ko asaka me man ni. Mako mitri mabit pai. Ya biasa teh ko mabit pai nasa alengi bali boleh pate kangina masola bang je tu ko monroy. Iya. Dia tundru leman remanam yo ko makokan asa makanya tu tian de ko cake-cake patanya tu ko batui di nagala dire lakat di jadi maperingaran ya iya ibelisi mo je tu mak bici dah sampai cake-cake pasimuan re padahal dek tu ka gamon rumah watu mi matu ya ro deme tu tanah tu mapage warna namo manut tami mate kama padi sito bali bola tanya manu sito kan pakai reke lagi punana kada itau sekek mo iya tu lawan jo iya jadi makira iya abas saki napa ni tu tau maseke desi satu gase ngaranna apa namo tau seke cacatoy iya desi sa gase ngaranna tu iya angka katau seke ipuyo katau seke deka katu nasa seke patiano padahal liwa piale na degere iya ko to mabasa namo tau seke puji tu iya jadi aja napa itu ko tau seke mate jarang milodong itu sikap bile mita terima kasih itu nasa tabat nih pada ni ko Mario ya nalalo ko sida pena ki buru nasa ni kan nasa hajianu nasa ukat di biasa itu tahu tuh liam itu tega ada sisa kesengaran lah iya teja aja tama seke iya ko mabasa itu we na paje rampe itu de na paje mate te mandari itu tak janna we laba itu deceng laba itu kanja maka tu iya buka tahu seke maka mate yaru nasa taruh ni nah tu syukurumu ko makana innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya melaku makana miraba dia tu tahu seke dega iya jadi aja ya na tu nakada iya tu tahu masek tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko pong Allah taala illa dong ko malaikat mabila pole neraka iya tu tahu membasa itu iya jadi pupada memang angkat patu tahu malah tahu mana maseke awe iya to na de gaga na ya to na makareke isakada gaji na jana iya iya jadi maperingaran ngaya nasaba magay kenro ki lo melo de tamate tataki yang pay makadaya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa yan na yalay pariyasang yang taliwa pak makato nga satu gato makbulaw makokogang kasiku deje na rante nabakba iulawang ito pasi na gang kasiku kamana ni cicing si tonra katoni pule bandre katoni rante onroton ako jet kades de na nakedo natuulawan na joka gere makatote gagang kasiku lawan na 2 sabun na sumbang makato jadi aja tano istilahnya syukuruki kung kapapedale na po ng Allah Ta'ala tapi aja na itu kan maki at dunya masraatul akhirah itu lino darat na suruga jadi ako kumilino tataro warang parata o kumitu dara itaro tanat-tanan biasa ki madara to kung kapak dara de na tilaw bolana isa dara na o kumana mi dara na nataro rewa ilaw bolana maliwasang makadamagin nasa huwag kamiro bodong yun ako dara de na niyala ang kamiro kadubuwe ko dara ang kay roladangin kay capak lo ka koro de ka na mga rewa lo bolana makole ba tu tau de na sidakang waramparan mate matu napay takajan na lang ke kulino lawak putaro de apo nile lala rewa makadito matatariolo na ringar ako riolo tamatemo yetu ko bija-bija mo murano nga buta chiwali ko iya ko taulang ni murano nga buta rapa ko yetu anak mo melo mo ngarra makadali na melo kiringang ipajay ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko chapu idina
Kolat tu ikirimangi SMS man itu kadang-kadang dikirimat talat tu. Denang kana pamago makada madisi-disi mo ki gatumak purani gamandre denang ka. Manas satu ki apalai ko tomate. Wija-wija. Na panime ka tanay ki ingkid ang hadir. Akasya kata siyareki buruk na tomatota ya mateo lala na sitaw. Lingang akado. Idi lagi mapahangi agama to lilaw mapangaji masampajang. Palimatan re akadua mi lo siyareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi na pa. Kuya tataja pa jay. Tinatanay di tumakib orang ibo ko ngalit aman rasa gitu. Dan pasti dijalani itu. Maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po mako ka tapi ako mati masa dia de nak bayi. Tuo ki lagi melo mak bayi ni palay ko to mati. Ini. Tatanay ni gari lakay tamato ko rewa ki makada. Pak, kira-kira mak bayi ni ki ko mati ka. Palinga makarami tarumiri ta. Yan itu jamaban. Iya upasa memang iya. Pada mo dia rone makoto. Iya. Maka dana po jika baini ku ya mako sala mako ko. Mate kita rito nga moto do ngaso talong ngaso. Ampahari mamakoni. Yan na ito nakadagurot tabi kini musang imaga siya na nalupay ko tayo mate ko. Nadegaga bicara taulino wat di pangaruibi at tutungam. Kini musang imaga siya na nalupay ko tayo mate. Wat di jaja soy pak tarhimo tawe tapi baja tidak sampai 3 hari 5 hari sudah berhenti. Maka kami telabat niyan. Bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika waktu. Kupasan itu. Dan kita semua pasti begitu Pak. Gana siulat tumato na pinrek mo to ko Facebook bainena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Sungguh cepat terasa. Si senang kadu dayawan nasa sabar saya nasa makasih anyo. Jadi maparingaran aja. Yan natanay dito tarong ang ialala ng ngaleta. Manrasa kita. Masigit ni luar biasa pa. Kini di na mabas sa tawabo ko nga di na mungkin ako masigit. Maghala ni masumban ako masigit. Itu baraka itu. Nampan itu dali to na makanja mo masigi itu makanja dali ako. Yan ang kamasigi di nuruso ito dito na may jaji dali ako. Pak di nabuka ipo ngalata la baraka ko to kampo. Maka dia tahu pandai maka dah tu malaikat bolana lagi pengalatan ni bujampai masa ko yurusukan dali. Ya tonang ka kampung nama kanja mo masigi tarendrek dali ako to tangan kampung. Makutiha. Nasabak magay barakat. Masigi tay di luar biasa. Mako mo ni batay na panitia. Mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek dito pa. Pak aku bicara taulino mayang kali mapat di ulu. Oh, ka tu bicara. Terutama itu dia nang kena sumbang. Kami ko jumain nang kamakarati te barakallahu na tama. Pura na mabirasa lang imangil lupa na masuk. Pak kami to mako to pa. Tuli na tunoy ni pelo na mataja. Yan na melo na tamalo ka mata. Pada rilalo na po. Mangulo saliwa memang isandala na napatam. Ito na may rada. Tulimon rimiti monro. Yan na tumakay ka bicaran na. Uwe ka pa to. Yan na tama. Sige tapos kajili-jili sa paagar o kurang. Kami ito tama pa to. Yan tadi pa iba kada. Pada mo iti di pangurusok masigi. Dito na dyan mamanang ito pangurusok masigi. Ya kinema dyan mamanang ipanitia na makakay niya. Na madari tapatapulo panitia. Madari korapa kita 5 misi pulo. Makutiha. Itu yasangnya dece meraji-raji memang. Itu kotorap. Memang itu makanya itu panitia itu madu-dupang. Angka gonci pokah. Angka gonci pas. Angka to goncing Inggris. Kaya ganyan sa gonci pokah. Desi sa kadis na jamang. Kabamya sana. Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapat radio nasa ide bisa gitu maka cai masolangnya itu matu. Dia kagak, itu kunci poka. Angkai lau rapa mama kobam gitu. Dia nak kena mate
Manre tahu manre ni pura mak dek selesai gon cipok kayak tu desi sakaraken rei pake angkat tu gon cipas cik dini gaga suruh mapatio radio nasa dewi sangi ya tu aku mapatio AC lepas sak malam saya ko AC elemo kan ya jamai mapajalak dinamo ba napu ya lagi de gaga itu igon cipas sana itu angkat tu gon cing Inggris wali nama nato siha ni alena to masaring alena to bang alena to kam alena to memang cajimang alena to lomak balanca alena to rapa angkat tu ya tu alena mana jamai alena matender alena pokokna jadi makitu jajan aja mau tanu ko DC makanya guru takali sidendreng ya kong ka DC mo jaman ang katantangan na paterui nasaba menre daraja mo kutu ko mo jaman tapi nang ka DC mo jaman na dega katantangan na salay bawa ni makamoy katawa tiko itu jam-jam makiro jadi yan ang ka DC nang kana taw makanya itu tamo tayo riolo yan ang ka kampo monroy na siriatiko te berarti ma DC na tu apa angka na tu dita makiro jadi aja dia tu nak kena nang katau mapat di ati de na siriati dia nak kena mapat di ati itu si salah tu apa iya kok kuilala masola mana tu iya na iya itu ampe betul na melo pameraja na bita lai pui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payale we samsam agama na pacing jolo iya ko melo ko makasilim apa iya mitulak tu iya na masalah ya dia na latu tu iya na iya masalah kan o kumana mitumon susah ya do paddiati lasati tandreati itu o kumana nang katau borro oki masalah iya nang katau pacok do kang okoti masalah iya atin na tu masalah jadi pares sayo ya tu iya na iya tu makanja ya to na iya masalah mana iya namo siaga igan sa kingker tapake namo lete anita layase nareko ya masalah to likiru bagina ega itu mako ya den aja na tamaka na maballo tapi namo biasa mi tawe nareko makanja ya tinna ina to limanya makinin nawe ha tawe makir iya mo kita ya pakajak iya na makanja istel ilalang insyaallah iya nang katau de na melo tu dan riawa palai ko pole ni haji akak dunia lon na maka na kada tayase ki paji nasakene melo igatan de na melo lok yolona patitika peneh tuluk ko man yolona bosara tapi de to gago ko de gaga pa itu haji situ nganna hadiah nabi Belanda hadiah na Belanda itu pak por iya na pole tayo makkay na meway ha kay Hashim Ashari pole makka maguru rewa newa Belanda kaya madahla pole makka maguru newa Belanda makka day Belanda na iya na pole tekoro magigit newa manang jadi na data sapa iya ro jokay okoro alingi tanra na tu niya makka nagalar haji iya jadi aku nggak tahu napu jila ada kuyuli Pak Haji hadiah Belanda ya tuh iya mati na sabak makre Belanda ya nade ni aleng makoro de ni risang yo buko me risang aleng galar haji ini tuh nale itu dari Imam As-Sudais iman na Makkah siap pulo itu manca jima de nang kanioli haji de makra mi te Syekh As-Sudais de nak kena haji As-Sudais itu yo pui haji pi ai dak kondagang na dega haji deu lao menjok na de aja iya itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jamangi mana haji ni bawa to ya ko pole maka yoli pa haji ya ko pure ma puasa yoli pa saum ya ko pure ma sampaja yoli pa sola pure ma pasusak ka yoli ni pa saka mesti na kangang kamana galarna Pak 5 rukun Islam tuh iya aja na pule bawa haji polioli Pak Haji itu ya kira aja tersinggung dia haji ya dia itu nang kawasongko haji pak tenan itu ka haji iya magai ujagai mi parasan na tamatat tero pule Makkah madari kasih na balu pangempanan na balu galunna ulawan na garangan na balu daming untuk menunaikan ibadah haji rajin na napawat din napatopo ya tu songko haji kulun yan ito material untuk pakalap biar waramparana sebagai tanda kesyukuran aja mulak gayolo songko haji mugang kapatapulas sona aja muludungi untuk memuliakan itu dia na salah
supaya satu kebanggaan, kesyukuran nikmat Allah. Iya. Ya songko haji itu sampai dia nak songko haji. Iya. Apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tu tahu 50 juta di mak dah 7 juta nang kosokan menrek Makkah. Iya di lawi bapa saya wajah 15 sabu songko haji. Ipasa ko kudu epat di itu tapayoli pa haji. Wih, dega. Iya. Jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya, makanya muliakanlah. Iya. Aja lalu ni bawa lo berondangnya makandang. Koto haji nah itu kasuku itu suku ni ibadah. Iya. Tapi pasangi ini yang terakhir. Pasangi ya kong kadita masage na pa wadi mendaftar haji daftar ki. Aja na pelas umum ena tonri mendaftar. Ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamato ta balanca. Ang kamato na pake keluarga ta. Iya mi kumarat jing balanca ta aja terdaftar haji. Iya na rota tutupi. Karena itu hampir sama dengan pahala haji. Menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya. Itu pahala jihad. Iya nih kong kamu di nase sama kadang anda tarki haji aja na pelas yang penting angka nomor kursi maka daki uwe na metalada ustaz 30 tahun lebih tanya urusatta iya na pura di mendaftar na tako deto menre maka gara-gara aturan negara lolongangi apalah haji iya ko mate ki matu na deto to sampah haji na tako angka anak tak bisa berangkat haji buat dingin haji yang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat. Itu kuncinya. Apa mega tuh salah-salah awe pura di mendaftar haji angka patre pelo bici asal pasunya tuh di mula umrah. Iya masih lah ada ko mata aja ku ya tuh miko gajo ke Masjid lo mau ke Mekah lo mau ke Madinah ci di bawah di tamai lo Arafah ini manuju lo umrah. Wih nalatongan ngidina na palo umrah iya na to tahu pak tahu sigili nga ngotak tisamoy sangi umrah sunnah tisamoy sangi haji wajib de na madosa tay ko de na umrah de ko mampuy tapi ya ko mampuy tay na de na menre Makkah madosa itu makanya andaftar ki yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya. Kenapa? Karena kita diatur oleh negara bukan agama yang mengatur. Jadi pahala haji itu jalan terus maka itu iya kota pasu ini tetendrekan umrah pada lebaknya tuh teh maka dana balu imotoro dan aliang heleng paham mo maki itu yang pai maka dak tahu sigilingan otakna pak na cabu i hajina lalu umrah manang kayasan iyo pokotol yang kamu tapi mapasi puluh di sini joko umrah deh nama digaga iya napa ni dia romalo di Solo umrah paja-paja ini saya dero maka deh ini bukan kesombongan bu akaserana ya leh hadiah umrah kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat. Suami istri saya tidak ambil. Kasih anak yang hadiah umrah. Baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi kak poli Kalimantan. Tabe Pak Ustaz, mereka bawa kilo umrah si bawa ki joka. Aja gak ketisam. De sandam. Aga tabe kasumbangan ko pesantren ko tu sila pena nuta. Ko na tu macawe. Aja nata bajo lokwe. Magay nasaba iya umrah sunnah Pak Bu. Iya kupure ipigau stok pahala na dia nagaga tambahan mati ki sikok mitu tapi ta coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu maka ga tahu pak tahu madece tu menre maloli selomor tak dekatal usi tahu nang kay keluarga na kasih sila surat na de ga maga de ga maka angka anure na masikola de na ga pake makamaja padahal angka anure na makapala korak de na bantu ya tu umrah ibadah pribadi iya tu kota lengi anak iya tu keluarga ta makapala napaki maka pelakoran napaki masikola siaga kan na ayat na baca dia na paja lari pala na loko dedi mati ki matu dia na paja ya kota ko manci jigure tu na pakapala siaga kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ngi pahala mataru iya na tu tahu mau palada iya kalau umrah apalagi kalau ni mata apa napa masyarakat langsung kita putar-putar ternyata putar-putar mata apa sana tu ini penting saya wasiatkan ini iya Menarikat ya Pak, cukuplah 1 kali 1 tahun. Iya. Memadai ini itu boleh kici kasih tahu. 1 kali 3 tahun.
Apa ya kong kay bada sakral pak ni pigaw malauliso tak de tu sakral na. Iya na anu makarapa na malauliso tak de. Magi ko malap pa itay na pa na masigi. Nasa machicha misi tau. Apa na pau nasa ko de to malap pa to malampi sunga ko dapi tau pe mamalap pa. Oh di pa na masya na dio. Latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru. Pokok nak tuda masulik ka tuda duro maka raja kata bere na Allahu Akbar padahal dia kena puasa. itu. Kenapa? Padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nah sama sekali saja 1 tahun, makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat Pak, kena cica misi tahu, pernah masih namo lantai tal lupa noto, kena cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ena tu nak kada tau pandai teh. Ia tu anu pamulangnya. Dia tu napa ada tau pamulangnya menre umur si batau akap itu ena menre. Ia tu tau akap itu 5 ni sapakin ropi dia di lawu ko si rodela deh na. Madari lalo na pasi jamu sampai jana. Nasa to mapasi jamak bawan aku hotel. Pak melu joka dah aku tahu pak kunrum nah. 40 juta dina capu meni lo maka sibiet teh lo mapasi jamu. Iya, tapi dia tu gagok ko. Ya. Nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nanu guru tak sebenarnya ya, tanggung jawab kok Pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Ona wani di Agasene. Kenro Kak Jaruna wani. Oh anu kemarin malam ya di Masjid An-Nur Purani Pituriasi Pituriawa Macane Pancalautan selesai. Kulo mani Baranti Puratoni. Kulo memato mani. Jadi di masigi lana si de kecamatan itu penggalangan dana. Jadi ya rona makada kantor na NU melo ibangun onron na to pengkajian ulama. Nah, betul ulama. Nah kangiero dana swadaya. Jadi pada idi masyarakat nasi drat tekong ka mak bantu tapi ingka tukupon nah idi menimban onroy. Yang ka kutu makada 20 sak busi ulam. Ya, kamu nomor rekening nah, kami kita transfer yukoro. Iya. Jadi, tapi selama 23 bulan, dia tahu kan nak 2 tahun, kurasi ulang nih, nak 2 tahun. Mahagay na gang kayaro, utarge imaka da iya ko nule, dapi nule gang kami aro na jaji. Bahaya to na reko, tami bantuan natin na selesai na. Jadi ka maka lebih mo ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan milyon rimil law. Jadi bukan operasional. Jadi pembangunan nami. Maka da ajak kam manaliwang niya ro na lebih dia boleh perewa kang kita maka da lebih hadim. Yo poko kurangi tanya na urusaku pag urusamon re man makiro. Jadi yang kakam makito salah sidit tamelo mawak ka pa. May di man 20 sa busi ulang. Iya ko napay 30 tay tabaja na tako tersanda maka da DJ gaga makai aja na tapaku banir. Salah sa ini. Yang penting kasat tatama komelo ki patama satta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya. Di denang kada tapi itu si di masigi on utama si di kecamatan makero dan ini ya bokongannya. Saya minta semuanya situngannya jadwalnya minggu pemak nih. Tapi gara-gara repa nama koaro dia ini sesepasi kata-kata maka dake kana ipalayolo ke imonri jibilos tak mulis maka tabi milo dampang kuat dingin ta palete. Sabang kato tamu kupole bontang utajam jadi makiro ya lagi serena se 20 kapito sona boleh mana timur leste na parewa jadi de 20 pito sona salai kampung na parewa macene jadi makada ya naruhin lawi makada mudah-mudahan ada waktu 1 kali di iya apa mado satu ka tu kutuli masu macene na kuna sidrak de gaga ceramah iya makiro pai dan itu juga saya minta saya kira Pangulongan ng Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau